July ni somnile pasari kumsang hi somnile pali hania Rainbow Mizo Channel thirtu te inzabain chibai kanbuk le thau acheu tunlai hian Israelin in dona ahmachon mek nena in kung kaina nein Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US atwa Donald Trump nen in biak na han nei zui bok US media lian ho zinga Donald Trump tran tu le on deuh tu nia han thriat thin Fox News chuan party panni te in bei na hanasat zona mun tu le achak jok tur po rin thiam thai mai lo Battleground state ta mi pui ngai dan han la khom na chu voin hian hanron tlang jar vele ta Trump hi hengdin hun chi ange din ti chu kan thir zui don ani voin lama khan CNN chuan update na nei danin karni don mai kalta Donald Trump tha tuma han beina mun Butler Pennsylvania state ta Donald Trump chuan kirle turin ruam manna asiamani hantia Butler rally nei na khan ama tha antuma wangin midang ten han tuara chu poyati thu asai chuaka Donald Trump chuan keima min tha tumin silai kha me puania mase khatianga min beina kara khan pathian wangleu liawin kanun na chu zuwa ania mase midang nun nain haturta min thop na chiang taka tilang tu le ama mangai tu tam tak nei firefighting hero ropui kori comparator chuan nunna hachan pha heiba ka hian liamtur midang po anum boka chungmi tanhena chuan zanalan tirna turin Butler Pennsylvania state a hian kakirle donani hati US zirtop zan India chuan tukinjing lampanga khan former US President Donald Trump hian West Palm Beach turning point action hanti ten an huai hot Believers Samita Hatela Trump chuan he hol chunga homjong jong pathiana nget taka rin na ngatlat tu ten katan thaitop chua in trong traina wangin min tha han tumna la katang khan kadam chua kani ti hi phadrol lawin chiang takin halo lang toa min thlop tu tele min trong trai pui tu ta jong jong chunga lom thu ka soyani hatia America hian thilro pui tak tak kan ti thaya Mase mihring tanun na petuero chu pathian ania kan thile kan dam chungchanga po hian kongeng kima thunei tu chu pathian ania heram ro pui tak hian mihring nun na hape theilowa he khovel thiam na hi sang takni to ma sela pathian thil tum halo thlan hun chuan mihring tan nun na chan chuak turin ti thei hengma kan nei lowani hati ti chuan tha tuma beina ka to tranga helai mun kalodin ma jong khan pathian hena hian lom thu ka soi fo thrina achan chu mihring ten min ven him thailo nuwa pathian chuan trong trai thilti theina akhongai na sang tak kan dona wanga power of prayer trong trai thilti theina chu chiang takin min mu tirane hati ti chuan khamitum khan ka beng hi ka hliamania minen kol tu ten bandage cha tak tak main ka beng hi an khuluk maya ti chuan bandage chu an thak zela tuna chuan last bandage chu phel anita heipo hi thilro pui tak ania rang takin kalhiam hi adam zung zung maya akar ni na champha po atlen main kabenga hanka na chu adam fel taveka hetianga rang taka adam hal mai hi kachunga pathian thilti ropui tak ani hati believers summit tanti hi ring tu tein mu khomna tin soi feila hadik berome Fox News sin hemichung chang report han pekna hian Donald Trump hi rang takin adam chuak le mai hi thilmak takani antia tichuan helai hmuna hathu soina po hian ama tha han tumna Butler Pennsylvania hian misual ta kutura nunna chanta tele hliam turte thlamuan turle han torna te torpui ve turin akal le ngei donani ti asoi bokani anti believers samita hian mi puipung khom ten athu soi anlom hlea kutan beng dur dur ranga Fox News chuan athu soi lai hian mi pui ta chu ring tak takin an awrolani anti bok CNN chuan Butler Pennsylvania hian atur tu te torpui turle zanalan tirna turin akal le ngei donani ti hi chu apuang chianga
Mase engtik hun chiange hakal don ti hi apuang jar lawani anti khovel ram sang khruai tu world leader thren khat ta chuan Donald Trump hi tuntrumin thana hian chakmai thaidin huna hading nia hanthriat awang le presidential candidate ani wang hian ama biain hanron jin deuh renga ti chuan Fox News chuan voin lama update anei dan chuan heng ama tlo tu ta jinga hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu po hatel vea Israeli Prime Minister hian US House a thucha soina hun amanga hun harsa takkara hian US le Israel hi kan thodun zel hi lo thai loin hatrulani hatia Israel nena thlopna pezui zel turin hangen bok ani heibaka hian President Joe Biden nen meeting poimo tak mai hanei bok ani hetianga hunam hanzon huwa hian Benjamin Netanyahu hian President Joe Biden le Democratic nominee tura hangai Vice President Kamala Harris tanen Washington DC a meeting hanei zon huwa Trump mutur hian Florida State lam hapan zui ngal wangwanga Fox News chuan thil tam tak an saidun jinga Middle East a thil thleng Middle East issue le Israel le Hamas te Gaza hanin domek na hian Israel tan chuan Kamala Harris si Biden ai chuan athalo zokani ti alo thrila Trump chuan Benjamin Netanyahu nena hian indona hi engtin nge hakal zel don ti chu kanlap mudona hein khanna hian nena ka changani chuan Israel hian induanga inna te thokzo tur hian thil har salo tak mai simple takin thil kan ti dona chu thil chuan inna zongjong chu a thokzo ngal vek donani hati mase chung thil chu thlenglowa Kamala Harris si president atana thantlinani chuan thillo thleng tur chiangsa hauma chu Middle East a hian major war indona lian tham tak mai a thleng ngai dona indo pui pathumna hial po chu ani thayani hati Trump hian Benjamin Netanyahu nena hian tuna hi chuan indo pui pathumna chu I hnai toya mema indo pui panina hatop nuwa khan tunaya indo pui pathumna naizok hun hi ala thleng ngai lawani hatia Benjamin Netanyahu hian Donald Trump amhu ma Vice President Kamala Harris nen in biakna haneina hian diplomatic lampanga thohona thajok chungchang hansoi duna Harris hian Prime Minister nena hian engtiklai point Israel hian ama inveng him turin dikna hanei ranga chung ama lema inven himna turjinga chuan Iran lakatrangte Iran in a thlop militia rang tele Hamas le Hezbollah hotel lakatranga inveng him tura amalakna zongjonga hian dikna anei veka chuwang chuan Israel hi kathlop zeldon chawni ven himna po theito pin kapedon chawni tin arhil ane te chuan hei hi Trump chuan soilangin Kamala Harris hian athutiam engma kha ati don lo ti hi ka hrilok du cheni ati bok te chuan Fox News chuan report hanpek chunjom danin Prime Minister Benjamin Netanyahu le presidential candidate nitura beisaile Vice President nina chalmek tu Kamala Harris te in biak zon huwa hian athu sayawang hian Muslim sakho betu mitam takte hanlungoi lova ama vote tura han beisai mitam takten handau dal thu han sai chuak hloma heiwang hian in sai fiana hanei zuilea Prime Minister nen khan serious takin in komna kannaya Gaza hian mihring te torna rap thak tak mai hatleng ti hi ka hrang thrina poisailo civil mi tam takin nunna hanchan phatowa ti chuan Gaza mi puite tranpui tur hian karil rungai tuana hi engtiklai point ka seng rang thrina ni hati hei hian Prime Minister Benjamin Netanyahu nena athutiam le anthil soidun zongjong ta chu engma lawa asiama Harrisin engma hati sakdon lo che tia asoi hi Trump hian hasoi dik mai thaini anti Israel tan hian Democrat Party te kai hruinan huaya US sakalani chuan tundin munang bak hi thil dang bai sei tur hi US laka hian awang viawina hriata US House Prime Minister Benjamin Netanyahu hian thusoi lai mek po hian Republican mi Michigan State atanga thantlin US House of Representative Rashida Laib chuan thalaka kan muang hian silent protest halo nei charchara war criminal ti thujiak hi halo kenga
media ten han focus zui ngala abula po hian han vakala zonan zota mase engma asai lawani hanti tichuan Kamala Harris le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu te inbiak na chungchanga wanga Palestine lamtran tu le Palestine mi le sate anlung oilo wanga Harris sin thuchua dang asiam le nuwa po hian The Associated Press chuan US Capitol Hill bullok loka boina chokchuakin police tanena tharum thawhna athenga heng ho hi Kamala Harris thlop tu te hania Washington DC a huangtau takin kotlera boinan chokchuakani hanti US House omna Capitol Hill bulloka hian tharum thoin police tanen hian anin norna viawa heng mi puipung khom jinga hian liam tur po hanom nualani hanti tichuan heng protester te hi kan soita kang khan Kamala Harris thlop tu Democrat lampang on tu te vek ania hetianga hanmani lenmani chunga boina le indo dalna hachuak rang chung hian Republican lamon tu media teunau zok far right media ho ta chuan mipui ngai dan lak khom na poll result ti chuat chu nasatakin hadang lam chhojela hei hi diklo takin kalpui ni in hriata rampuma Donald Trump thlop tu hi anpungin mipui ten han borna sahlea heti role hian mipui ngai dan lak khom na hian Kamala Harris hian ama thlop tu hi anga chhotial tiala hei hi thilni thayani lawani hanti mase heng pol han lak khom te hi adikin aferem ti rot chu kanjuk khriat pha kanilowa engpo ni se han thlir chiang taila Fox News chuan Battleground state kanti swing state tia han soibok in beina hanasat na munle in netok taka anin le thal ton thin na state rang te July nisom ni panhi tanga July nisom ni le pali thlenga mipui ngai dan an lak khom na result chu voin khan han tlang zarta Battleground state rang hian Kamala Harris chuan maron son na sahlea Michigan state bika 49% amhua Donald Trump hian 49% amhu boka tichuan he state a hian hanin draw tie break kan tiang kha athlengta ane hei hi chu halajia viawa Minnesota state lampanga Kamala Harris hian 52% lai mai haron hmua Donald Trump hian 46% amhua Kamala Harris hi marhuai tu zokangai anita ane Paul atanga halandan chuan ama Paul chuak nunung beratanga chutin Kamala Harris hian za paruk lai main maron son ane mitam tak chuan handring hlela han social na sahle maya tuna tang hian Trump hi diklo takin media lian ten han phiarule ta ne hanti tichuan tie break thenna state pakhat aum velea hei phei hi chu mipui ten hanoi lo le zuala achan chu Donald Trump tha tuma han beina mun Pennsylvania state ta hania 49% veve muin Kamala Harris le Donald Trump te hi indro anga puan ania Trump hian tha tuma be ani mapo khan Pennsylvania state ta hian Biden laka khan fal takin ma hruaya tichuan tha tumaka hato nuwa phei kha chuan nasa takin ma hason chhozela tuna Biden drop out tania Kamala Harris salawam nuwa hian mipui ngai dan lak khom na indro anga hetianga puanzar hani tamai khi thiloyom lo takani hantibok hetianga din muninanga hanom thaina chan thil tam takoma tin Kamala Harris hian ronle pelanga haom thaina chan hi chance lian tak pakhat awm boka Fox News hian mipui ngai dan han lak khom na hian heng Battleground state ta te hian mipui ngai dan an lak khom zat hi ai nang lo deuh nuala state trend khata hian register voter sang khata tangte state trend khata sang khat somthuma te vote an la Battleground state ta mipui ngai dan han lak khom zat hi ai nang lo veka tichuan Battleground state ni ma sela Democrat party te han chet chiat na le Trump pan boro ka nei so san na ber mun Wisconsin state phei hi chu Battleground state anga ngai ani chia to lawa Trump hian nena changai turangai ani to zoka mase heti chung hian Kamala Harris chuan 49% lai mai haron muchawa Wisconsin state a hian Donald Trump hian 50% hamhu boka 1% chawin ma hruaya hetianga Fox News in mipui ngai dan an lak khom na hi thil dik ani thailawani hanti
Fox News in mipui ngai dan an lak khom na result hi hetiang hinima sela nizan lama khan interactive polls chuan mipui ngai dan lak khom na poll result tharber chu hanron ti chuak ve boka hei hi mitam tak te chuan rintlak jok tura han ngaya Battleground state pali chau nilovin Battleground state pumpui state pasaria te hengai dan hilak ania interactive poll result atanga halandan chuan Pennsylvania state ta Donald Trump hian 4% maron sonin za somlile paruk amhua Kamala Harris chuan za somlile pahni amhua independent candidate Robert F Kennedy Jr chuan za panga vote amhubok ane tichuan Arizona state lampanga Donald Trump hian za pathum velin maron sona Trump hian za somlile paruk amhua Kamala Harris hian za somlile pathum amhua Robert F Kennedy Jr in za pali amhubok ane Nevada state ta Trump pan mason zela za pahniin masona Donald Trump hian za somli panga muin Kamala Harris in za somli le pathum amhua Robert F Kennedy Jr in za panga amhubok ane tichuan Battleground state dang Michigan state lampanga Donald Trump chuan za pathumin mason boka Trump hian za somli pali muin Kamala Harris chuan za somli le pakhat amhua Robert F Kennedy Jr chuan za pasari amhu ane North Carolina state ta Donald Trump hian za pathumin masona tichuan za somli le paruk amhua Harris sin za somli le pathum amhua Robert F Kennedy Jr chuan za pali amhubok ane Georgia state ta Donald Trump hian za pangala in masona tichuan za somli le pasari amhua Harris sin za somli le pahni amhua Robert F Kennedy Jr hian za pathum amhuboka Florida state lampanga Donald Trump hian za pariat lain mason boka za somli le pasari amhua Kamala Harris hian za somthum le pakua amhua Robert F Kennedy Jr in za panga amhubok ane tichuan interactive polls result atang hi chuan Trump hian Battleground state zonga mason vek baka matruai tu ani vek bok ane Republican lam thlop tu te chuan interactive polls hi diglo taka kalpui ani hanti ve thunga masa Trump thlop tu lam te chuan in than kalto zonga khan interactive poll aya dikle rintlak hi hom ngai lawa in than masak zoka khan interactive poll hi adik lawa mase kha vote ti chingpen na nasatak mai kha haum wangania khati lo khachu interactive poll aya dikhi mipui ngai dan la khom na hian haum ngai lawani antibok engponi se heng mipui ngai dan la khom na tharber pani te hi kanron puangjara kainin kanron reporta nangnin thutluk na hinlo siam le mai don nia FBI director bang turaput na chungchanga hinzo na toitein hanchang lok taila ama sabera chuan thuchiang kuang hengma haum lawani ti hi kan soidu phota House Committee ma testify hanaina khan Donald Trump thatum na chungchanga athu soijong khachu rintlak toka hangaya mase Joe Biden a hriat na tlaniam zel chungchanga ro chuan Joe Biden hatran tlata wangin Republican Party te anlungoi lo ani Donald Trump chuan Truth Social apos dan chuan House Judiciary Committee meeting na Congressional khan dota soyani hatia hei wang hian rang taka in nukdok durin kaphutani hati US House Judiciary Committee ma in soifiana hanaina khan Representative Matt Gaetz chuan kumsomriat le pakhata upa Joe Biden hi ahriat na atlaniam zelani ti chungchanga hian adik ngeyam ti azona chu adik lawani tin hachanga mase adik ngeyawanga presidential race atanga paitha drop out ani ti hi Republican Party te chuan han pomtan hania tichuan FBI director hian dota soyani tin han puta heibaka hian Forbes chuan Donald Trump thatum ani ma cholkar nivel lawma khan FBI director Christopher Wray hian Donald Trump dodal zong hian thu hasoi chuak nuala heiwang hian Trump hian a huain Republican Party te poin ama hi han hua
bang turin han du ni han ti ti chuan Trump tha tumna khan in nam hnoina anayam ti chu Forbes sian kan hrelo na ma se kan thu chua be chanin Republican Party tele Donald Trump ta chuan bang turin han phuta Forbes sian Donald Trump tha tuma be ani chungchanga khan zo na rang takin kan zota ma se kan request ta chu comment zui tura kan be sei lain Christopher Ray hian chanlet na min pe zui mai lawa kha thil diklo takani hantia ma se Trump le Republican Party ten han puang hian kha poi khoina khan thil ti diklo hanei wangani em tiro chu kan khrelawani hanti Christopher Ray hian Biden a hriat rangna hi a chiat belzelani tia han pu na hi a phat pui hi ati fulo viewin a hriat boka Forbes chuan report an pek danin Justice Department Special Counselor Afapa Bill Biden kumsang ni le sompanga thita kha a thi hun a date an zota ma se soimai thailowin a hretalo tlat maya kha chu la hriat thiam thei ani rualin Vice President ani tran kumpo a hretalowani hanti ma se hengte wang hian FBI Director Christopher Ray hi abang don nge don lo ti hi engma thu chiang ala omri lo ani ole kan channel la subscribe lo tan milo subscribe sakjal turin kan som chewa video thar kan da te in hriat jungjung thaina turin notification bell kha click in ola hiloda thau don nia